sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen a surat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga ayarin, manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged nak kumalatan iti nagan nga ayarin. 12 ti tawen ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nangasawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola. Nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir. Adto yan dagiti in-order yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asikat tinang itulod. Adapay nga min imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto matkindi ta sikat tinang itulod. Nakita ka manen. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadun da itoy, sir. Awan mo't pang suklik ka na kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't ka da kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo ta mismo tinangtad iti dayta. Saan mo mata dinawat? Irene apo, addaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kinilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulod, apo. Wen, Lola, mapan kun to itulod inton madamdama, agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatuktukanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya akong Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanyak. Agbalin to anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubukala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanya.
Ikatay muntisar, tapno na samsam itadenggan. Kwa, Hawanya, umanugot ka iti bagbagak, Irene. anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wan, Lola, naklaatak nga, Lola. Ay, naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka dayja ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apok. Ubing ka pa itap no sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutag tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apok. Ano makikalay sa akan ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din dayta nga ibang Ay, sana na saya tarabak dayta, Joyce, apok. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukastaman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa yung aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Ha? Anya? Sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket dayjay at George, apok. Kino dayo lang dayjay at tao dito lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulom, apo. Kan may sa, saan amabalain makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat tibiyang. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing daytoyen kada tayo. Iso apanagkunak, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunutem, nakapimpintas unay amisis ko. Kuang amin, George. Tiamok ngamin ka makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ijay lugar ni? Santan nga agsubli ijay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka, ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaad. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo ka na ko ada saan tan nga agsubli ijay. Ha? Awagam ida, adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak idahan iti balay kan pagbiyagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kulehyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat ti agadal iti kolehyo. Ngamin, arapaap ko mati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Oh, anya pa ila ti biro ka, ha? Di mo't kunak asyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola,
Apa yan? Nakaadayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Ewan nga ron bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinluto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumutan ti ayan na. Makapaikawam ti kaawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko mutan na ita, Joyce apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baroan negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tay latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakala sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyan. Makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga minday a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya ti agawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuha na. George? Sayat ka, babae. Sana rumbang akasya timpakita, Mijay. Rumbang na lang nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Akrason ka pa'y laeng. Tinungpanak ga pulang iti day tiyabanak. Wan! Yamin! Diyan ka tinaramid mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George! Manipot ita! Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalaang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid kon. Apaw. Manang? Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matambo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa balay nga asikas no saan lasyak. Anya ka ka di, George. As asikaswan ka mata. Anya pa'y lang tikayat mo Apay nga ro tadi ka na sangputan ita diti balay. Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko.
Husto ko mamatan, George. Masaksakitan na. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Ang taltali na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po na daytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. Wan, ngam idi tayo. Ita, awantan. Apay ngayon limad mo kanyak day tabanag, George. Saan mo't kita napatag day tabanag? Ngamin, napatagkan ka kat kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Kat ka po taginatangkan. Aramidem amin nga ibaga ka. Ha? Anay ko, timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. One, George. Basta. Ala, agdigos kan. Puwanta kam. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan na kaslawan na yaman na. Ti awanan vay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh. Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtad iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Win, ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Win, ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No, kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadak-wadak. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamot lang ang ni George kanya. Ay, sos. Sana rumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin. Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... Nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya? Pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka. Kasabwat nakakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang ditaw. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko. Ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Day takang aron. Iso aron lang apumanaw kayo ditaw. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglibas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak no glibasak. Kan may isa, amuna no sa dino ti ayan ti pamilyak. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bayin. Sa dino nga tan tinapnapananta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin.
Nagtala ka kuanang. Ng plano ng sapay nga agawon ti asawa. Crispin! Irene! Sa di nutiayan nyo. Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dadake sa mapasamakan ka. Dagit ti awanan pain. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo? Ay, kasan o, kat madanag anak una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan nga'y mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasama kan kwa na. Ang mga nuan yan, di naramid da George, kinimanang mo. Yad adayom ko, ma, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola? Ha? Irene na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya? Apay? Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis. Tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot. Saan? Takinuptil na ti bukod na abiyag. Babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinatal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadag iti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni George. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti imaday jay a kriminal. Sa nga pulo matan atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kasta unay a panagbabawik, numalagip ko dagiti naglabasak iti ima daydi George. Ngam kasta unay mat a panagyaman ko iti Diyos, ngamin dinak binaybayan. Tinarabay nak aging gaan nakaruk atak iti poder tinaulpit nga asawak. Ti amok idi kat solusyon iti rigat ti panakiasawak iti maysa abaknang. Ngem nagbiddutak. Ngamin isumat ti gistay ko nakaisadmakan. Kat ita agmay maysa akon nga agbibiyag gapo ta insublimatan da lolo kan lola ti bulod da abiyag. Adamatan pamilya ni ading ko a Joyce. Iso asisyak laangan ti adda dito'y balay. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Ti kinarigat kat partidaytan ti biyag tayo. Banag adi tay rumbang atakasan, wenno iwasan. No di kat rumbang nalaang asangwan tayo asikakalma. Babaan iti sirib ken tibker ti pakinakam. Alakastan pagayam Irene, kat pagyamanak unay, tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.